Vice President pinapapaniho ng Logan. Dari sa wasto na nanulog, masabi tinulungan ko po, ipagdalawal ka ba, siya ako manaman, kung dito po talaga, kung medyaman, sa mga tao na chung-chung po Jesus Christ. Sa mga kita na pamawrong yun natin basang bawat. Sa partisan yung kapot, may potang sa sipatuan, kautang yung rasmal, kautang katong panipran. Kaya yung may potang sa katong panipran, sa simusong yan, kahit po may nagtipat na pagkakapapran, kusaktikan, sumayon ko sa climatic sense of marusan kayo, kakiyo pinapapapran, ang kautagod po rin siya waswag may potang. Kautagod, makasampay may potang, pariyak naman kautagod, at nagandang pupunta ko, nagmumutyo ka, nag-backup, na nakakapiyalan. Katagtangod may potang, nasaraw. Pwede yay ka matisaraw, gawin ako pinupin, katagtang sa natumal, inawangin, depan kertas, ang nag-backup, at wala may potang. Ito ka may potang, ragati kapatid, masaraw. Kating kasaraw yan na, kaya kan misalnya kan kurang lebih tetap konti berbuat. Ketika usaha main kota melihatkan panduan, angkat ketiak di terusut kelek, angkat dalam waktu kuapan serentak ini main kota. Programnya mengkauntar berkawin dapat kau terbut main kota sudah tapi kau punya betul. Kami ada program tekin kasarawiala main kota. Jadi kurang, emang kita bawa kesempatan misalnya ini nan. Kau terbut main kota. Tapi main kota berapa cinta tahu dia cuma paluat. Kung milat ko ang kakailangan ko ng kau terbut main kota. Komita siya, komita sa kapal main kota. Macam tapi kiratan matapatu kota punan, matapatu seperti kami yang kata kumulai lo kawit raitman mawit kurangkan salitaksan dan kapal yang doon main kota. Kating purabawang ito sa usikit main kota. Kating yang kisnyatan yung pinadaw-lawag na sa kumanya ng Jesus Christ kating kawit ko orang pagkailangan may masani. Samat nagkakit nandiyan, marami sa karaw, may miyan po ito. Kung marami ang yaw sa karaw nandiyan. At ito na ako lahat magkaupaw na. Napasang pit, tuwag ka pit, magkinapat ang pares, mga tipong pit. And there ka ang pit, may magkakit siya maukat. Ay nakikita ang paswagkat. May mitumay, kuyo niya, uwaw, uwalag. Kaya kecil na kuwanta pa nila yung takaman ng kautagod. Diba, pisang ng rumamawang loob, Yaralaw, Riyaw, Isaac, dan Isaac Riyaw. Talian po, dapat wano. Loob, Yaralaw, Riyaw, Isaac, dan Isaac Riyaw. Na kumain dia saya balik pada malaman masa ni. Kalau ko masa ni yang lain. Kumain dia masa, we watong kumain rong kaperen meren kuat. Napan kaperen tak aramas paros. Pungpung wak son kamau yang kumain le. Nangkani ente. Jadi kau mesya. Eriyet kilelebe on kumain. My band yang sincere qualities, may pitik-pitik likong siri o wanoon ng tawan kang naman. Kauno ko dan kitin kapay na sa bulnamasin o kay gati ng ko na pag-isip naman.
Ang suksyon ba makawan kayan Chairman Juan Baron Ponce, Juan Baron Patrick Alfred, o na Lolon Pasta. Bukan paduan Polri, teman-teman, dan paduan kubur, kaitan paduannya. Kalau orang kau main sama kota berapa, ir kota mana sahabat ke timpak, kalangan, orang kapai, dia kan terus main sampai orang. Kalau si sahabat ke satu, boleh kau percaya kita semua. Yang terselok dan bar reputasi sekalian, publikan kanakir bar. Jangan kabar kan macam paduan kemarin ini, kompeten. Kemudian di pertuat main sama kot, publik kapung kian kami, publik bayu, kompeten yang pasang dan mau. Ibil kapung keberen, kemudian di pertuat tu kapung keberen. Jangan kabaikan main kamu kabai lagi, sampai mana ini kita ras. Ini dan belakang. Sesuatu yang kisah kami main sama kot nama. Ibil pada orang yang dikit keras, cepat tu. Mohon tetap sarau misalkan kaki yang lain, cepat yang lain. Ibu kita belum kawai tu misalkan. Mohon akan percaya mereka. Ibu kau yang penting, kamu kan ikhlas. Siapa kan misalkan orang cerita kalau kita belum kawai tu. Main sama kot level. Tengok berbagai pertuan. Kau kurang mahu angkat tokai. Kira-kira kan masih dapat orang berbicara apa yang dapat mahu. Ibu berbagai pertuan kau. Kira-kira kan dapat orang mahu. Kau dapat orang lain. Kau yang berjauh dengan orang. Ibu berbagai kurang mahu angkat tokai lain kan dapat orang lain. Begitu wakilan kaya, wakilan Kelai, open siapa ini sebenarnya mana tak pernah. Komponen kawin sebenarnya mencoba apakah di komunitas ini nomor. Jadi kalau kubur kalangan, enggak tahu. Kira-kira kan dapat orang menguni dikit pun baik. Rasa kira-kira kan dia patar pun baik. Tapi rasa mereka kan lebih pada naik pun jangan cuma muni kau. Main sama kot nama hati orang Aktivar pusat, kamera, lahir bersama dengan mereka. Nampol berawat dengan sabda rawat, kayak koras suami, sakit koras paduan, kabel yang kabar saya tadi. Kabel itu yang sabda main sama kot, lahir berinteraksi, pasti yang mau terbapak. Sabda koras beliau, lahir berinteraksi, kurang mau, saya kawin, kurang makan dia. Nampol berawat. Dia cerai lapan kata, dia lapan umur sekian habis. Main sama skuter, kompeti yang lain kurang. Perintah kawin siapa nasional, perintah kan mana lain betul. Oh, ya, apa kamu bisa kawin? Dan alright. Ai paduan kuliah di terus dan paduan sekarang kita saja. Kadang kurang. Ni dalam kapaian kaum Yesus Jesus Christ. Kuengkak Central Karapan Tau Dagwet, Ba Magawan Lugayang Chairman and Charter, Juan Baron Shelton Net, dan Kak Sarasi. Kananan program. Muna ibang patuloy ng performance sa program sa makaunta. Amin patuloy kiyan tuwas sa karmisip. Ipunin nila kurang nila kaya ba nila kung sa pagmagkati wang kung melon sarawi upat and sa pagmakakaan na yay kisang beso sa pagmakakaan ay jumal
Biluya son kawit and minuit ng kalan o dikin kalan and pisarawin po. Biluya senior pastor Mojono. Ito nga sa karang mohon kay President and pili na papali Vice President o yang ama ubisirkan. Ito nga mohon kay Chairman in Wanbaran, Vice Chairman in Wanbaran, and yang ama Executive Gang and Minuet. Kung na yan pinagkatawan mohon kay President and Summit. We start when we are President and wake up. Maratata nagi General Senate and then park up and sa pagkakataon ng Executive. Yang amoy kan na pinibilta. Jungan sa karanwan ni Senior Pastor Courage. Wanbaran Courage. Jungan sa karan, wow kapadabat ng paduan ko ni Segi. Smile di senior kan o katparan ng Courage. Kapadayan o tagang-rangan. Jungan kay Korusian matete ay tumagkak sa kabantak sa wasiye ang suksyon. So wala pala ito mo o ponso kung may naman yan patuwal ko na sa Israel Peninsula na ribang patulan tuwa. Ito nga lumawan ng case na nabas matalanin. So wala ito. Yamawa servisyo ka. Ito nga lumawan kay Shokiti Samuragan o Loisokan na miye. Pukami ba ang patuwan, pukami ang kautat wet, di kasaleta, karapan kautagan rang. May oras mangi at karapan kautagan rang, wala, may kapukoy ba ang patuwan, katrayang niya rala. Kayo, attention, kataman, and kitahil, Wanbaran Ong nan sa pagmatay sa ilaw ng puko, the ministerial journey, and nan sa pagbabata, creation real. Nan sa ilaw kan, ong mas kibyan, pinsarawawat, ong witikan, passport, kaya sa pagmatay, and katete, Telpan kakan selo, o passport mapan kasaleta, may ikidal Wanbaran Bombay kay o kasandian na newe pumotokan. Sa pagmadal passport and selo and Wanbaran ng katingdawat ng sa pagmadal kaunapar yakit Riau, yay masansal mo tayo, may Vice Chairman and Wanbaran and Bombay, pagi yang kay. Yay kataman. Tuan sabulman kauno ko tempak. May akin dito ki sabulman yaras, and loko pola, find that forest. Kita bahan kataman. Kuwi sabulman kay passport and selok and solang and part sa pangwatan. Erere ito sa karadorlat, kung padrian, nagmahal ka yung mga ngiyar, ayayi karapan sa pagmatay. Erere. Wanbaran niya. Trailbang kerja ng watapen wasang kawit ng rangot, o kumain bang kerja kubur Mai kerja yang ia nak kubur,
ay mga pagkawan kata-kata ng daw. Kusang nan kayong koran, ralaw kay sa kayo, iratugtik rin sa silog, lan pilay sa kuno. Masaling, pagpata may daw siya yung kumaila, iyaliasan rin ang kaun. Pero yes to it. Kaun sisis, ni pong meron pengpengla, kung lokolok o kola. Agad kita pelawayo, kaping kalangan kiyang kot, katin 20% pelawaw masani. Yay waremet, may kiyang kumail uyamet, o ni katamante. Piltuwatan ni kayong saklang kanato. Agad kita talang wine o masani. Talang wine wet, di supplement kot inukaw, may uyawig tarin tayo. Ang chokoros na kumain kinin, may bangkin kamataman kinin. Metwewe ko na ang chokoros na kumain bangkin wala pilawawat. O nimasang talang waiwat, may kalobi o ulang kaon. Laulen bangkin sa pal. Eri, memet na kinkiwala sa palman kaon ng pilawat. Kaya nanin sa palman talang wain, ni zawin tiya Mesuota wang di kaun, epan tipata o kalap o intang kaun. Ime ponengi amendment kumal koros. En kasawi peini o mur ampan yang kimale pilawawat o nim talwat. Pwede mesuota kin wewe kalap kaun. Niye yang kimale pilawawat o nim talwat. Ekin kimale la o nimana. Katay ong peini kauno ang kapayato at ang sabay na mas. Kung ang sukset, ipamatawar pagkita kaya ng kasamo, kung ang paron kotarolor, chairman